Oći. O, mislite, jesi rekao da ti je opa, ovo vredi jedno 200 maraka, a? Okej, sad nas pusti malo na miru. Treba malo više da gledaš američke filmove. Neste, pičke! To i gledam. Ubio sam video. Ej, jebi! Šta u stvari hoće neko ko je kriminalac? Da bude broj 1 u gradu. Kao ti. Si ovdje da voziš? Jel ti jasno?